anh khát tiếng này hay đi sai năng ăn cho nó tuột mấy ô alon là tu rồi nó sai năng ai rồi ô cái nào mình lạc rồi nè thì mình ngon lâu lắc xem lâu à lộc sinh đông tụi mình vẫn đấy về ồ mấy việc có lòng kinh đôn luôn lại đâu không không lẽ xí về mấy việc nên chân lại ngay đâu không Helai mun hi Mizoram Aerosport Association masa take off site ania helai mun hi paragliding site khawvel huap angpua thale MMA ania helai kan site a hianin Mizoram ina kan site nei thatber paragliding site a hianin khawvel huap inelnaah International Paragliding Accuracy Championship le Aerosport Festival kan mangdona December ni kwatanga ni sompali chung hian he inel hi FAI category 2 ania a inel na poi sang khop me hemia hianin mizo thalai tlangwal enulate telve thei kan tuma tuna kan in bo sai me kan practice a chumi kan practice na video tlem zong le kan chat ven na le kan hun ma te kan en hodon ani hei nella hian khawvel ram rang som pali atang haron kal khom dona tuna hianin Spain te Kazakhstan te amuna nom to kan practice hawa mizo thalai rual te mi panga pasari vel tel kan tumani a kan in bo sai meka I khawvel huap inelnaah an angin a inelna po asanga kan theitop kan chua ami puite video min en saktu te min supporta amuna te miron tel puya theitop min chua pui kan be seya kan du tak zetani chỉ bay ule hey share chi pula kanom ta tuin si dari le atan vela aizol atang kan sowa Mizoram Aerosport Association masa take off site pe nga kat oma ti chuan eng video ngai karon da don kan ti chuan nu hote o kan pi kan pu te hote shiat chak paragliding enting e in thloa khoyang in thloa buru ka enting in control ti te ka tiang mun ka tiang vel kha video kan thuruk kalo soidona ti chuan International Paragliding Accuracy Championship le Aerosport Festival helai mun a hian om dona khawvel ram sang som pali taron kal khom dona tuna hian Spain te Kazakhstan lampang aron theng chho do Korea China vel aron kal meka ram dang te po kanin el dona ni mizo hi panga vel kan telve kan tum kan theitura kan ngai license vel kan ti fel meka ti chuan kan chen na vel le kan mun ma karon mu cheunga adventure sport hi land water and air ania tuna hian air boruak lampang kha karon ti don ani helai muni kan peng chona ni atang hian hnai te bong som tlang ania ti jol kula mo zol puile le tain phar duaya khunglai le chuang kan thok kual thina le da hun kan tum thini tum na hun kan na ya ti chon I hot air balloon no pangte tan tuna kan tila nang hian e chuan theidon ani ko tang ni som palia ron kal vek ula he I du to e chuan ne chuan man po kan ti tlo mania competition Aerosport Festival pualin zathu mani mo zanga chau kan ti don di ti chuan kong pui tang son tian metal vek ida chuk theya kala har don tereng mai lak lo khoi kal don khai valo ve o like peng nia kan chawang khai video te mino en sak thina kalom hla mai lai kan peng chona ni a chuan one way halet thlang na sol ma sai liam tang khan du tuna chok thei bok ani kan chawanga ani wo tongi thadeu ni carbon nuam thadeu sen chok vek thai ani ti chuan in jang a kian kan thian dang te an nom sa to
sota helai zo le helai parking area deuh hi lal du oma park tinya pulal du oma kan cm ma min lak puina le thanem ngai puina kan lom tak seta helai ai kan du tak pathian re padi chorin kan cm pu du oma nen hian ni som pali ve ai kan pur thei du rangai la a hi sel te a tha a ala kita chorin hei kan munin duom em a helai parking area mungal tak kan leya tin tiar na te oma hilai ba gen lot duom le rin tak tak mai kan nei boka la mai yen so putila Jibai ule hey Mizoram Aerosport Association masa take off side kan oma kan en hau dona tuna hianin International Paragliding Accuracy Championship kami tu kan in puwa cha kan puwa sai vel meka chu ti rol chonin passenger chuang du le khatia bo kan phur pa renga kan hun man le khatia claim de kha karon tilanga kan tholai te zol puile le lam te kan thok thanga chungvel chu video kan en hawanga ti chuan he championship pa hian Aerosport Festival te kan mang pa dona zol puile le ta khonin khami hot air balloon te kan tinga kan chuang dona chun thea local fair ro hun dom tak an mang don ni chunin helai hi rider te tian an pot par vela tuna hianin he ta hi ein phur thladona chunin sarmal lina ani hi Mizoram Aerosport Association masa kan president ania helai kan mun ma le hetiang zong te hi tun ma chunin tlang rual rem lo le khatiang khani an malak na zara ke ni thang thar ten tian helai mun ma te kan lo mang theya an ni hnoya masa hnoi zir chok te kan ni chon sarmalian hi thil tlem kan zo tanga o kabula hi kan president Mizoram Aerosport Association kan president oma ani hian ni na rang hemi masa lo paragliding bi ga hian nga Mizoram hemi paragliding Mizoram paragliding Aerosport bi ga pe jonin kan master kan how to pa berni ani hianin kan arem chorin hemi kan event tour National Paragliding Accuracy Championship hi eng anga poimo nge ani eng anga sang nge ani thalai mizo thalai te kan tel ve thei tour te hetiang danin kong min hon saka kami a competition lut na kami soifia sak thei jong kan lom ko tang national lo international oh international tin FAI kan tia Federation Aeronautic International Switzerland akon headquarters na in oma khawvel pum puya air sports govern to control to regulate to ni tuna kan event tour po hi FAI category 2 ni an mani remti na le phal na te anga ya hetiang competition nei to rian sumi an permission mutu rian kaltlang tur tam tak oma national level national aero control ina an phal le te nga ya chung a chuan Mizoram Aerosport Association hian ma punrei takat rangan kan lo lak to na te min hriat puya in national air control body ate kuming man chen kan lom ve to wangin hian andon rim ti chuan tun tuma hian khawvel ram som le pali atangin participant kan nei dona mizo thalai te po heta hian an tel theina turin kong kan honga national aero control te nen thei angangin kanin bia kanin dora mizo thalai te khawvel in ti siak na tak taka ramdang mi te nen in compete tlang se ta chuan masod na te lo omang ti kan be se license nei engai chumi tur chuan FAI license te kanan boy puya tunan panga process me kania national aero controller kan ho tu te po an pel khop maya kan dir na te kan tu soi te min ngai thak saka ben kanin berenga andon ti pel ro ki hrian aku ka matuk la ma chon lo chuak mei dona masa pilot panga te chu an compete thei dona ni chu ania chu mi ba ka chuan paragliding hi a sports mai pia lama hian ezon na thatak mai nia masa hen kan kalpui dan tak phei chu adventure tourism lam hoi zong in kan kalpuya eng mang hian kol jing te hi blua kan rama kan economy te lo uplift ve theina turin
kan ti hai masa thalai masa zinga pilot te po in pasari chuan izon nan nei thei ta maya vai khat passenger an phurtin cheng sang thum zelan hloa khatiang te kha ni a chumi tur chuan an equipment tur te association in kan boi puya training tu chutiang ti thei tur chuan training chi sang an kal tlang anga ya chung te po chu ti hian kan an thlen puya pathian zara kan lati zelanga ai lian zokin i kan hemi baka hian kan dua chu Mizoram khawvel kil top tak mi om kan nia chu bang chuan he la India mar chakram kila khian Mizo ten omani ti khawvel in thria se kan dua international recognition hi kan du ni chumi tura tan chuan ha event hi apui mo em a khawvel ram som pali chuan khawvel rama hian Mizoram state India rama state pakhat Mizoram hi lo om ve ni ti an kheder to ni tuna chuan khatiang ang kha international recognition nei hi thil har tak mai ni a sport si kan van nei na pathian mal som na min pe kan yang hei kan mun vel te po en kolin world class flying site dik tak ni a take off slope zong te yang kan buat sai da na hi chu wang chuan international standard liao heng flying site hi buat sai ni ti da kan soi tu ni lo me ole sorry kan lo me eng puni se ke ni kan hetiang kan thlen chho thei na le a bul te atanga helai mun buat sai thleng helai mun buat sai tanga ning chu le ke mani zirlai te po hetiang ang din mun thleng theya min a hruai chho tu te an ni a kan masalam panga kan hruai tu te min anin pek na le kan ta na thene bang na thinlung te kin lom thu kan soi ni kan lo me sir chuanin helai ka thian ta hei Sophie hoi te ani hi Mizoram Hmeichhia pilot SIV course zo ma saber te le heng tandem mi phur theina khatiang zo ma saber kan ya Sophia no mi tm nom khop mai hemi competition tan hian in pe verver to em ver khop mai voina sport kan hitang ole du sakna ka hlana che tuna resa ani hi mi bon lu kan ya resa hi fit tha adventure sport trong adventure course te search and rescue te kal chu kan paragliding lama ti in mang chauta mi ai rong bol le tiang vel le ate hianin kan mang tang ka ya afela taima ai rong bol team em ni bai phei chu mo kan mi zo nu la te kha ni a bai in tuk bai sima cho in tuk me lawang ha mi competition tour tan hianin pe to em kan pe to khom mai sport chu hit chat to mai rang som pali tang aron kal khom do na Korea te Kazakhstan te kha an thiam le don ni I hupurem hu phur lo ba zo klang va lom kan ni kan ti thei nge ya competition thata ka ma chon tur le he mi tandem ha mi phur ang che he mi paragliding bi ga hinin e thui tak kal zel turin du sang na kan han che lo ma choni la yin sar arjun he min chok do na sar arjun a hian in kan min he mi in phur vel hi ein pura kan sa chon kan phur thave lenga ma sa kaloni chon helai hi a thongam don ta em en phot don mi khi an nga ka I kan hriat thiam dan tur chuanin I mi point mi lo zot thina are ek tlang te mui fang te khatin atanga ni I thok ve ula ti te mo khi khatin khanin lo thina ni amero chu heng thok tur hianin I thil rang kha I a omani du na mun tlang sang atang khana thongot theilova I engti tian fel toy fel le kan soinga hetiang hi open I khuti angkhu heti ang hian aum tur ni heng lai tlang le ti ang leilung ronin siam dan hian thikal dan thika hril ema chonin kunglai leilet zol I engti ke te kan tho thak hianin kan tumna tur mun khanin I tum theilo pal tela secondary landing an ti tumna tur mun him ang chi te kha om tur ni a chuan heng lai cliff kham ko chunga te om tur ni lawa I him thadu ni ti te tiang zong kha safety kha atama Mizoram a hianin kha tiang zong te na pal tlang take off paragliding ti thena mun an nge qualify an on recommend thei te na pal tang thei om choi hin tani paragliding ti don pon mun kha a him tha em ti kha I thiat poi mo tak zet ni hala I zo pa ya oma film te kan kom ve ang zo hi sian si pilot ania tandem pilot SIV suak to ni ani po hi competition hi hupurem
hupur lem lo we mai ro chu tran chu ngai don khop mai ani le paragliding nu mi ti ka ti beranik ani le competition tour hianin nge mizo thalai hianin nam dang te kan el pha in hrem nge kan ma ti tur kan langa deuh el phalu to ka thei top kan chuanga chu jong chu ni mai thei top chu ha abak chu pathian ko ta kan hato ole competition thata ka ti turin du sakna ka hlan che sa arjun ate I'm for dona hi an ka I paragliding hi kan straight ka ni select kan tar hi kan hunga khi ti zong hi ron thoda ni khi hi ti zong hi ron chemanga khi su zonga kan kal khangai tani khami kha tiang zong zong te chon khung lai kun tlang dung te omta song lai son tlang te kha omta ni chon solam pang so tlang tian om le tani ni solama om tani solam pang ni om lo lam pang atang so ti zong hin thok don taila tlang le ti ba chon thi te ti da vir zong te om thin ta a then chu tia atar achau ei ha tia ang zong zong thikal dan kha apoi mo tani paragliding a chu ma chonin tlang kan du du na mun atang te kha tinga tang khan thok kha him lawa lo oma thil soine no tur kha tama nakina chiang zokin kan la ron soinga kan hun man nat le ma zong le hemi khawvel huap inelnaah kan ma chon dona helai mun kan thing dona Mizoram Aerosport Association hianin surkar lampanga akan how to ten min pui bom na sa min phur puya I tian thei top in amun serchip lampang sapet quarter lampanga kan hruai du te hote in pek na azara tian henglai kan huma te tianin malak na hmu tur atama kuta leilet zola te khon chu vel te chu tian ron tidang nen kina a competition pa ngai te kan tel thaya pathi na min hruaya damna thate kan changni chunin hma te min lo en venga nam dang ram dang tenen kan in elanga kan thok ho do ni khu lai khonin tian sila inka siaka bial sang sang omang khanin kalai aju tum kha hara I glider control thiam te ngaya zura chat khaju haral tuk tani la in mo khonge kan glider te kan man duate ti aman zat omvel ten thria du chunin hengho hi nuai thum te nuai li te tiang khani chawa chuan hetiang a harness kan hak ang chi hi sing riat nuai khat ti te ani chole a ti khanin aman hi atlom jok jok lawa chu wa chunin mani duwa ti a nei thei kha ani lawa hian Mizoram Aerosport Association malak na zara tiang kan training zowa glider man tu te karan nei le thea halom thok ma saberan thok do ne kan soilenga ti hianin heng chhum in siam dan zong te I heng zong te hianin thlinat le nat lo te thi adikem dik lo em ti te chhum duma in siam em ti te khati ang zong khanin thlinat thi dik lo te khati ang zong ka siama hrila kan hemi paragliding kan zir chip chiar ema dunami tandem glider ania a phur theizat kha kg po kha aliana arita thok ta is join solo glider kan tia ke mani ami mala kan thodang te 60 to 90 75 to 110 ti ang chi te khati hanin kg kha omve ka chu tiang chu ani a chuan kan zir dan phung kan soile loknga P1 P2 P3 chuan SIV course tandem ti chuan indicate abul a basic tang khanin kan tran chawa uluk takin not van lai phai le zola hianin le zola te glider control dan an thote kan zira theory class kan kalbo ka khanin kan exam chawa thakhat thani vel kan practice a P3 kan zom le khan P3 zowa kan thok chara SIV course ai sangjok thok dar karza chingai ten ti kan certain khami tu khan boru ka kan thei ang to in kan thok wala jung kan beya kan thok tha ke in he kan kola ke in kan chole chun kan ti tran tir tang tu ni akum li na ani ta kum nga na a theng chepa
ol sam te a han pal tlang chawa han ti mai chu thil thei ani lo mi phur tura nge pas chuak tur phei chonin akong kha thui ve a chu wang chonin helaya masa ina chum hin ke ni ho phei chu kan staff thokhat kan beine save thokhata intan mizo mi puite tan mo helai huna van bo ro ka leng kol du te tan chon a hima a tha thokhat view kan tha thokhat zawa po dum lai mek to so dum hi olania cha ta hi hruaya ani kan ju kan nuai chia training chuak le khania kan junior te kan ti don nge kan naute song song ayo in GNE Car Bazaar Aizol Saron Veng near Saron Indoor Stadium hian second hand motor chi sang kan kol renga motor chi sang insurance kan siam sak theiba ka motor hlui le thar le shal chung changa kan pui thei reng boka chu mai la ni lo motor second hand loan in kan pe thei cheu boke GNE Car Bazaar hi min han contact la kan thei top kan no chwa pui don chenia kan IG GNE Car Bazaar hi min lo follow ve cheu don nia GNE Car Bazaar phone 8414865278 9163771323 Engwangin nge LG OLED TV ikhan Consumer Report USA chuan LG hi most reliable rin kakber the gold standard of reliability apuangani LG hi India rama le Mizoram ngei po number 1 brand ni mekani LG OLED TV te hian OLED Evo panel 4K Brightness Booster Max, Self-Lit Pixels, Alpha, AI Processor 4K Gen 6 and manavangin processing speed atsak leni, Dolby Vision Atmos, Virtual Surround 9.1.2, NVIDIA G-Sync, AMD G-Sync, VRR, WebOS 22 and manavangin graphics le sound na du samin and trani. Browsing experience po all some big leni. Ikhatin budget ti boy lo turin. No cost easy monthly installment in kan pethay ringe. Free gift chatak om boke. Euro 2024. LG nen ngay o. LG number 1 in after sale service. Number 1 in customer satisfaction. Distributor for LG D3 Business Enterprise. Ramlun North. New showroom at F82. Lower Chan Mari. Life's good with LG. Căng thẳng vậy không? Phụ là ba.
Yeah! Ano sinsan nge? Pwede sinsan nge? 0.100. Woo!